Туғандар, біз дагы да болсо Акташ авто жапсычас базарындабыз, рыногундабыз. Сиздерге дөңгөлөктөрдү тарттык, биротоло дискалардан тартып көрсөтүп кое берели. Ал да болсо сиздерге пайдалуу болот деген ойдобуз. Жүрүңүздөр. Макул болгон инсандардан албетте тартабыз, сурап көрөбүз дегендей. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Мо дискалар канчадан болуп атат? Дискалар Неники көбүнчөсү? Дискалар har xil edi. Menda bu yerda mana Jigulin diskalari. Ну, семерканыкы. Semyorkaniki hozir oxirgi keyingi 2010-yil выпускашныкы diskalar bular. Башка жарык болот экен алар, а? Разницасы bo'ladi. Канчадан берип атасыз аны? Bular komplegi 2000 so'm. Комплект дегенде 4 4 данасы, 4 штуга. Аркаларыңыз меники болуп калды? Orqalar onavi narigi mana diskalar Tikoniki. Bu diskalar. Bu diskalar bular komplegi 1600 so'm. 1600 сомдон наркыңызчы? Kompligilar. U narigi ham Jiguli. Жигули. O narigi diskalar Spartiki. О, Спартык у. Spartiki 14 diska. Bu ham komplegi 2000 so'm atrofida endi kichkina. 2000 сом. 2000 so'm atrofida. Түшүп бересиz. Кем болот? Spartikini kichkina. Жакшы. Ой, ичкеридегилер не болду, аба? İçeride de bir de eski Мына дискаларым сатыла береби? Чыгып калса. Эс чыгып калса. Zapaska bu diskalar akıl maşinlarınki var. А, запаскага деңиз, а? Zapaska'ya da bir Opel'ga mı ya bir Mazda'ga mı şunda diskalar çıkıp qoladi. Bitadan ko'p qoladi. Жакшы. Бар экен да сиздер. Келип сурай берет экенбиз да сизденчи. Xudo buyursin. Туугандарымдан ушундай майлаба, сонаңыз берсин. Жүрүңүздөр. Жүрө беребиz, айлана беребиz. Акырын. Дискалар. Мына дискалар кимден экен? Эси жок окшойт. Бул жактадан болондор бар экен. Мунудан көрсөңүздөр болот. Сүйлөшүп. Бир катар менен акырын түшүп чыгып кетебиз. Кыскасы издегениңиздерди табасыздар. İzlegeniңерди табасыздар. О, комплект канча болду, а? Комплект 4000 сом. Кайсыл машиналарга түшөт? Мати жүштүк экен туугандар. Төртөө биригип 4000 сом экен. Болондун тетиги абалдан жакшы экен. Сүйлөшөсүздөр. Бул жак уна 14 жай экен. Аркы тарабына чыгалы биз. Мынандай запчастар. Калаган буфетиңизди тапсаңыздар болот, жана башка кылсаңыздар болот. Адамдар чайлашып отурат. Машалла. Кой, кандайсыздар, ага? Ассалам алейкум. Туристар. Чайлашып отурасыздар. Сиздердин местаңыздар зор экен, ана. Жайыңыздар зор экен. Диска бар экен, туугандар, жүрүңүздөрчү. Диска жок белесизде, диска? Ne disklar varken hazır alırken. Birisi zannet eкен. Bakın kayıt ağasınız. Nenik oldu? Bilsenize жазып koyunuzlar. Narkın ekşanlık okşaydı. Бұл жолды. Bir ikisini bilmedim açıkçası. Düşüyorsa gerek. Arka tarafına çıkıp etip biz. Болондор бар экен. Ассалам алейкум. Кандайсыз ага? Тынчсызбы? Муналарды канчадан берип атасыз? 195 55 15. 15 дискалары 1200'дөн. Комплект ушу турушу. Комплегі 2200 сом кылып берем. Берип бересиз. 4 тана чыгат экен, а? 4 бар экен. Азыр бири алып кетти, экөө калды. Экөө эле калдыбы? Сүйлөшөсүздөр. Размери 195 55 15 экен. 2200'дөн берем дейт. Дискасы менен, болону менен ала бересиздер. Башка буягыңызда не болду? Nexia запчастар да. Основной Nexia деңиз, а? Любой чыгабы? Битте машина жасап кетсе болот да. Машалла, мына кетиптир. Көрдүңүздөрбү? Башталат экен, киргенде элечи кете бересиздер.
Кирип кете бересиздер. Бул жерде капоттор бар экен. Агам айткандай. Микрофонду сизге берейин, ага. Nexia 1, 2, 3 кете береби? Бар, Барбы? Бар. Капоттун мына жерде капоттор бар, любой цвет бар. Аны дагы тандап ала беришет деңиз. Ооба, любой цвет бар. Мына жерде так бир 10 чакты, ана жерде дагы бир Бул жерде 20 бар чакты экен. капот бар. Охо. Любой цвети бар. Nexia-ныкы деңиз, негизгиси. Nexia 1, Nexia 2. Жакшы. Сонун. Капоттордун дагы туугандар эң негизгиси краскалап отурбайсыздар. Машинеңиздерге подсвет кылып туруп ушул жерден тандап ала берет экенсиздер. Бул жагында бир 10 чакты турат. Ага жанаша берки капталында дагы 10 чакты турат. Аркыңыз эмне болуп калды ага? Бул жакта Өзбекстандан чыккан оригинал буферлер бар, алды. Упаковочный. Наркыңыз деңиз, Nexia-ныкы алдагы. Nexia-ныкы. Эшиктер бар. Жаңы деңиз. Жаңы болот. Машалла. Туугандар, Акташ автозапчас базарынан мындай упакованный жапжаңы Nexia-нын буферлери дагы бар экен. Сүйлөшсөңүздөр дагы болот экен. Канчадан бери атасыз буларды? Бул крашенныйлер бар, любой цвет боло турган болсо 1800. 1800дөн. Анан мына каралары бар, бесцветный. Булар 1300дөн. 1300дөн. 1ге, 2ге чөйрөбү экөөнө тең? Бирдики бар, экиники дагы бар. Экөө тең бар экен. Мына да Nexia ба? Nexia капоттору бул жерде дагы. Оригинал. Көк, асфальт цвет, мокрый цвет, серый, ак, кыскасы Бар. түрүнөн деңиз. Эшиктери бар экен, Nexia-нын эшиктери бар экен. Издеген болсоңуздар ушул жерден чыгат. Агам жана айткандай, бир унааны чындап эле жасап, жүргүзүп чыгып кетсеңиздер боло турган жер экен. Бул капталында бул запчастар окшойт. Бушнайлар бар, компьютерлар, провода полный бар. Келе бересиздер. Рядты айтып коюңуз. Катарды айтып коюңуз. Эң акырында. Акташ авто запчас дүкөнүнө киргенде сол капталга жүрөсүздөр. Акыркы катарга келесиздер. Агамдын дүкөнүнө келесиздер. Ага, ишиңизге ийгилик. Кайттым. Подфаралар дагы бар экен, стоптор дагы бар экен. Жаңылар дагы бар экен. Сүйлөшөсүздөр. Оригиналналарчы. Matiz 1'deki eкен аларыңыз, Nexia 1. Nexia 1'deki eкен. Nexia 2'niki бар экен, алдыңкы фара турат. Эгер жаңы айткан болсо, Таба беребиз, таба беребиз бар. Бар экен. Жакшы. Содаңыз берсин. Кайттык. Акташ авто запчас дүкөнү мына ушундай туугандар. Берүүдө аябай ары бери кылып, регулировка кылып отуруп, бир аз шашылып калабыз. Анын сыңары. Мына ушундай болуп калды. Дискалар бар экен, бул жерде. Капоттор бар экен. Матиздин капталкы боковойлору окшойт. Алдыңкылары бар экен. Матиздин эшиктери бар экен. Тетигинде көрүп атасыздарбы? Тизилет. Бүт баары сүйлөшөсүздөр, көрөсүздөр. Тақсыр қандайсыз? Ассаламу алейкум. Тынсыз ба? Сізде основной Матиз окшойт, а? Мыналарда бүт бар цветінен бар екен. Боковойлары. Эшиктерден бар. Түрінен деңіз. Матиз 1, 2 кете береби? Жаңылардан барбы? Жоқ, корейский бушный. Негизгиси корейский бушныйлар деңиз. Буларды канчадан бери атасызбы эшиктерди? 1,5 миңден 3 миңге чейин. 1,5 миңден 3 миңге чейин абалына карап, состояниясына карап. Матизге келе бересиздер. Артыңыздагы запчастардан бүт Матизге түшө тургандар. Ходовой часть жана башкалары деңиз. Радио, фар, стоп. Тетиги жеринде жаңылардан бар экен. Көрүп атасыздарбы? Аны деле издеп, сүйлөшүп, сурап көрсөңүздөр боло берет экен. Дискаларыңыз канчадан болду? 600 сомдон ма дискалар экен. Матиздикиби? Портердики экен. Мунуңузчу караңыз. 1000 сом. Онда боковойлордан бар экен. Крыла, буферлери бар экен. Бул да Матиз. Канчадан бери атасыз мына ачыл электи? 1,5 миң экен, Матиздики экен. Жакшы экен да, арзан экен. Мынаңыз эмне болду? Nexia-нын бампери. Nexia 2'ник экен, а? Nexia 2'nin бампери. Буфери дейсиздер, эмне дейсиздер? Муну канчадан бери атасыз? Булар 1,5 миңден. Бул да 1,5 миң, Nexia 2'ники. Матиздики дагы 1,5 миң экен. Жакшы. Содаңыз берсин.
Жоқта ой, мынаны қараңыздар. Япошка туғандар. Диска дейсіздербі, вампер дейсіздербі, задний фара дейсіздербі, қысқасы түрінен. Көріп отырсыздар? Шеф занят екен, ақша алып жатады екен. Расчет қылып аласың, ана сөйлесіп жүресіз. Онда стептің мол жерінде алдында комплект тұрады. Дискалар Toyota, Lexus дейді, Honda. Размерлері қандай болып қалды? Так. 225-ке 60, 10 екен. Мынау сіздер көріп тұрған Honda. Адистейдік менеке. Мынау жаңғы баяқы Lexustар келділі ғой, білесіздер бе? Алдыңғы вамперлер екен. Таза ойдан іле тұрады. Biraz краска чашасыздар, жаңа ашқа қыласыздар, ішете бересіздер. Бұл жақта сервінің вамперлері бар екен. Матиздің жағында диферлері бар екен, фаралары бар екен. Түрінен екен қысқасы. Келесіздер, көресіздер, сөйлесесіздер, ала бересіздер. Фараларды көріп отырсыздар ба? Тезіліп тұрған фараларды көріп отырсыздар ба? Салам алейкум, қандайсыз? Қайсыз ба? Микрофонды сізге берейін. Основной япошка ұқсайсыз сізде? Япошка основной. Любой түрінен бар ба? Жаңылар основной. Lexus, Honda, жылы жаңылар. Айтсаңыз. 11 деген. Бушный, негізгісі? Бушный оригинал болады. Бушный, оригинал, япошкалар. Мен сіздерге ар бірінің атын атап айтпайын. Экраннан көріп теле өзіңіздер дарау байқадыңыздар. Сіздерге емне керек болса, келсеңіздер, сөйлессеңіздер. Егер сізде жоқ товар болып қалған болса, екі жатқан қараштырып бере бересіз бе? Болады. Складта товарлар көп. Складта бар деңіз? Складта көп. Основной складта. Основной склад. Ағамды өзім тартпаған әрекет қылам, туғандар мен. Бұл жерде көрсеңіздер. Азыр көбінчесі ролын алмаштырып жатышады. Монитор қылыпты. Байқап атасыз ба? Бар екен сол жерде, бұлардан бар екен. Мынау сіздер көрген запчастарды сұрайсыздар. Основной ходовой частары ұқсайды, Основной ходовой часть. ходовой электронный тараптары, жаңа ашқалары, мотор тараптары бар екен бұл жағында. Кузов частлары складта тұрады. Кузовтар, чоңырақтар деңіз, алар местан елейді. Местан елейді. Бияқ батпайды да. Тетігі фарлар жақынан тақсан болады аға. Болады. Керекті адамдар дару байқайды, таниды. Мынау алдыңғы унаның фаралары. Ақырын сіздерге тартулап көрсетейін. Издеп жатқан болсаңыздар, танып қалған болсаңыздар, келе бересіздер. Көріп отырсыздар ба? Түрінен. Артқы, алдыңғы тараптары, боковойлары қысқасы. Бұл жақта мынандай вамперлер бар екен, комплект. Бүт бары. Яқшы. Lexustар о, основной, а? Основной Lexus. Основной Lexus екен. Мынау ешіктегі дискалар қайсы луналар болды, аға? RX 350 2010'dan 14-кече шыққан. 19 размерде. 19 размері. Состояниясы жақсы екен дисканың? Состояниясы зор, баллоны ham дискасы. Баллоны менен қаншаға бердіңіз? Комплект $700 болып тұр. $700. Комплект төртөсі. Бұларшы? Бұлар Toyota Harrier. Harrier. RX 330 проверулар. Комплект кені бұлар 4? Ha, komplekt bular. Baloni ham zo'r bo'ladi. Balondan avval жақсы екен. Бұны қаншадан беріп отырсыз? 30 ming so'm komplekt. 30 мың сом комплегі менен. Komplekt. Сіз ананы $700 дегеніңіз комплект болды ма? Komplekt bo'ldi. Ішінде 4 данасы. Bu ham yaxshi, bu Toyota Avalon bor. 2016'lardan chiqadi. Bunun bahası $500 beradi. $500. Baloni ham diskasi ham zo'rda buniki. Sizler ойлаңыздар туғандар, $500 десе, мынау bir дананы айтады депчи. $500'ның içinde komplekt 4 дана, мынандай дискасы менен. Дискаларды жақындан да тартайын сіздергечи. Көріп отырсыздар, авалы жақсы екен. Болон деле летний жайында екен. Сіздерді қиылаға жеткірет алшы. Бұныңызшы? Bunisi $300. $300. Bu Toyota qaysi Camry 70'dan chiqqan, bu rossiyskiy komplektatsiyadan chiqadi bular. $300 bu. Bular $300'dan ekan. 17 razmer. Farqınız? 16 ekan. Bu seri 3'dan chiqqan. 18 razmer. 18 razmer. Buni ham balonlari zo'r. Bunlar жақсы екен. Дискасынан жақсы екен. Анда эмблемасы менен екен, бүт бар. Байқап отырсыздар. Роднойда оригинал бардығы. Ооба. Bu 30 ming so'm buni ақшасы. 30 мың сом комплект. Lexus қаншаныкы? Lexus bu aşı Jeeplardan chiqqan, bu qaysi moshinadan chiqqanini точно esimda yo'q. Так, размери 17 bu. 17 екен, а? Аха. Buni ақшасы $650. $650 комплегі менен. Kem yo'li bor. Бар екен. Дискасын авалдан жақсы екен. Арқы шеректерден ушундай авалдабы?
Qolganlari ham bundan ko'ra Sostenasi. toza, bundan ko'ra toza. Mashallah. Bunaqasi ne oldu? Bular Toyota Prius'lar bor, gibrid. O'shalardan chiqqan. Toyota Prius. Prius chiqqan. 16 lik razmer mi? Baloni qishki zimniy. Zimniy ekan. Ideal baloni ham. Yaqindan ko'rsatayinchi. Mana bu Ideal. balonni ko'ryapsizlar, zimniy. Qishqiga tayyor ekan. Diskasi bilan olib qo'ysangizlar, qancha o'tadi buningiz? 20 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'm ekan. Diskasi bilan. Diskasi bilan. Yaxshi. Sodangiz bersin. Hop, Aqrin qaytdik. Tug'anlar mana shunday. Kelaverasizlar. Bu jag'i do'konda darrov bayqaysizlar. Negizisi Yaposhka, brendовый unalarning zapchasi sotilar ekan. Kelib so'rasangizlar, agar yo'q bo'lgan bo'lsa, skladdan dela qarab beraverishadi ekan. Söylashasizlar. Janында mana bunday o'ndochi joylardan bor ekan. Anadan ko'rasizlar. Porterning eshiklari turadi, bakoylar turadi, vamperlar. Yana boshqalari. To'g'anlar, beruvni men oyoqdayim. Ikkinchi seriyani jiyinchiqdaymiz. Zapchas bozorlarida, zapchaslarni biraz da olsa sizlarga tartiblab ko'rsatishga harakat qildik. Aqrin jo'naymiz, dag'ında olsa sizlarga foydali chiqarilish jasavermoqchimiz. Biz bilan cho'g' bo'lib turingizlar, kommentariy yozib tursangizlar, buyursa sizlar so'rangan so'ranishlar dag'in atqariladi. Amanlıqda joluşqancha.